Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jangka United Democratic Party henne kajanmet kilapan jengkershan nakipat ba jangka nong thmai constituency banjet ya uba Desmond L Maulong kum UMDC. Habakren ha kane kajanmet nakaliang uba Robert June Kharjarin ubalapin kenmau ya ka e kaba ka UDP kalale hakini kisnem baladep hapo ka KHADC ulapin kenmau ya ki an ki bakum ka seng kalawan ra ban pentrai kam na kabenta ka jingmentoy jangki pat ba ka jat binriu. Uba Kharjarin ulapan kenmau ru bakum ka seng kadur yap khop banpet baki an ki baki wan ra ken long ka jingmentoy na kabenta ki pat ba. Nakaliang ukertong ka UDP kan nanong thamai constituency uba Desmond L Maulong ula kentu ya ki pat ba ban ailem ya kakti kamon kakti ka diang ban penjob iu ha kani ka kinti bamenta. Bat kum usamla untre ban pet ya ka e ka baki pat ba ki thrang khamtam habaya dei bat ka jingpenne pensa ya ka riti ka dustur. Hakani ka janmiet layo ru ya ka jing ekren na uba Jamino Mautho ubade u General Secretary ka UDP ubala ai khuble ya ki pat ba ki bala Punjab don burom yu uba he latip lang bam kwai hadwar uble hakini ki snem bala dep badda ka jing khlat no jong u kanong thamai kala thali bad don kam ya unong yalam ba un pet ya ki jing don kam jong ki pat ba. Ulat her da kabating e ya ki wei ki seng san perthei ki bashim kabu ban sedang ban yalam bakla ya ki pat ba da kabakeno da kumni kumtai. Ula benrap da kabaong kini ki seng kim don daw ban keno ya ka UDP bat kikit tang ha kata ban ong bakade ka party sdien bos. Ula ong hadien balapan bena ya ka result MLA kaladon ka jing ekren bat shong meeting hapdeng ki seng san hima nadu ki national bat regional banthau sorkar henrei kane kamshim lapoi sha e ru. Ula ong bakadang biang bansdien bos ban ya ka baphasi ya ladi. Mentah keren dak mui pi ki paiba pi saki haki social media ki jong pi. Bat sakawai bang aku aban ong hang ni. Ngaku ban pensyaya pi pat ba haka baidai bat kajingmi hakini ki kubur haka baidai baka social media teng ngasi perkhat haladi ong balai ba hakini social media kanami kanu ka kubur ta ki ba comment sang tu te su thu su thao su katen si katen sang katen themakor kebala palat ngong balai kalong tang hagat benriu jong mi mo hado kan ni mi kanu ka kubor babharu mi da kitin si ten sang mi da kitin kamakor bar kam ta ter ban mangi ne thu pi patba kum kai party UDP kating sha ben kating sha kho ka bom skon thu su thao shu le ke babharu sha ben sha kho bar ke ka bagi social media hakapai dai baka party ka jogi ki ong bet ba oh katu kadai ka party sdien bos kadai nam kata pi social media haba pi paji ki comments kim dom daw ya ka party ki jongi ndom daw da kumway pak kai kata ka basniyo ka bang migile magi kam ka party UDP nakan mau ka to ka por ka plalet no hakapai dai ber kadai ka jing khai duyong bean Home Minister ketua Kapor udah nakaseng NPP ni kibayadan lang hakataka sorkar sdien bos ni ong ba uni menteri bani babat ya kani katenak kampo yang udah ban hiar syuki ilale ya kata bila dawa ya kata ndai pengiskap jar pikan mau ke baca hakabai dai pat ke MECL Sipaw tali ki mat akan mau aga tu kapor ki jersey ang teh MECL ni nakaliang jaga party jogi kita ke party bapiong sdien bos ngong ba dan kamban penihar syukino you minister bapet ya ka power department dan kamban penihar syuki yo UCMD bat ka sarkar kalale umtah pau ya ka sarkar minus ya ka NPP ngakan mau nilai kendo baro kiseng san pertai Lala pikiran ya ke Kongres, ya ke TMC, ya ke NCP, ya ke VPP, ya ke UDP, ya ke HSPDP, barok dia dan hutus ni. Ngala asyuk perkat halade ngong te ladang ia tau. Ya kum kata ke sorkar,
banyak lek kau lang ban national party, ban regional party, ngamtip nam baru dan tu kepuar gong, kini ke sorkar tu ke banne kamne tang si penai. Depan kumta, dang lak bas din bos dang lak bas din pasi lagi. Perkap hama pi patba. Ni akran ni kajing sisa. Buan mentagi akran san yang ikran ni kajing sisa. Ngarung akran ni kajing sisa namar haka tu kesning la don kajing kendo. To perkap pi ke sorkar ke balong kumno. Patwa kapor kelayan hendak ni kuat tang di gawai ban kerpat akhmat jong pi patba. Nilai don akan di parti la bon snem mentah. Ni scam kejimut kejim perkhat nakal yang kejongi ban penwan berpian. Ya akan di san hima sima akan di jela ban akan di ri ke pai kejongi. Ni don hangni usamla despan maulong ubakat usamla ubadandor kan itu pi. Umdai usamla ubaki chani bat chatai. Nadu bauyo ban thapun ningkong dame haga snem arajar khatlai une haga parti UDP kata gadi kejing itenak kejing long haung di usamla despan maulong undan ke ru bapin kentho persya uniu usamla despan maulong nomor balai la persyang banyat haga lenti ke badai pada haga rukom ke badai yakini kibla job election na ke parti UDP kejongi hado mentah mene kini ki MLA Barok Khat Argut kini ki MDC Barok Khat Argut kidang scam bat kidang don ha kene ke parti ke pi ke jongi bat kumbala keren mene nakaliang jongi samla desban yong ba kene ke parti UDP kene ke parti reulom ke bahe tame ha kene ke jela kene ke parti reulom ke bla rim tame ha kene ke jela sosi men kene nakaliang jongi hakane kanong tumai constituency ngakwa ban keren na kabasay naman mangikom ka party UDP nado ka pasdang isi aware ikini kiwi ki party riulom yung tose balengim dan ya kata ka jingitili nginyalang kaway ngindan tam kaway ka regional force hakane ka jala ka bai ka jongi bat hadu kini kisni ki por ki mamenta ginang ya khot ginang ya wer ya kini kiwi ki parti ni ong pangidon kam ya kini ke jingi teli ha kini ke jela ke bai ke jungi but ha ka election ke len no arajar arpulai dam dai bami sakni ke parti ke batumai ngan ye tho ye pi nang ni nanong thumai la yo la tikna ban yo ya kini ke jingjob nang ni nanong thumai constituency but ndai tang nang ni nanong thumai constituency ngatharai ka UDP lala kami ke parti ke bertumai ban penpat penpra susu ini ngatharai nyimtuna ban yo ya ka arpo seat ha kene ke assembly election arajar arpulai baladang iyo arpo seat pada be ngala ban ong kene kawai kalau long kan long ke jing sngan ini kum ke chat ban riu ngin yo ban syong ente secretariat iyo ban syong ente assembly ngin yo ban sandor ya kalau jongki khon ikti ki jongi bat ya kene ke jela ka bai ke jongi pai ba bai ya kene ke por ni wan banelap election ha ka bai dei bat kene ke district council election naduk snem khat thindai spa san puar ni yo ya kene ke district council ka sarkar India ka ai hangi ya kata ka 6 schedule kata ka special provision ban ay ka jingiga ka pakerpang yangi kum kechat ban reuret pat bangin yo ban sensyar hi daladi kata ka sensyar trairi bangin yo ban yada ya ka khendo ka siap ka jongi bangin yo ban penyaj bat ya ka riti ka dustur ka jongi bat kum ta ter nyo puar teli nyo pulai teli ki snem ki layat bat hadu menta kadang penki jingmut ya ka jingia lenti jongi kum ke chat benri nilai yo ikan ke district council ngajuang barabor nilai yo ikan mesin ke babian gabe hendrai ke jingkeli kelong bagi beliau ki bangi ki ba operate ikan ke mesin kilong ke bakum no nilai yo ikan mesin ke babian gabe kata ke bala ai dak reti sensyar jogri India bala pun kubor dak reti sensyar jogri India
Hendai nyopuang nyopulai teli Islam kilalet. Kejayu ya kejat benriu kecongi. Hei ngidan kum kejat benriu mentah hari India. Hei ngidan kum kejat benriu. Akan ke yoba jong ke percaya berakawai. Hado mentah menne nginang ya keren ya kejuk si kejuk. Ngan sko bagi kum kejat benriu imat I kembang ilak bakla lenti. I kembang lajak lenti. Berhamba ngapet akan kejingnya dalam election mentah. Kejingnya kawang keti, kejingnya kentok. Kawai ke parti ke lalong sebapalan. Ngiklet ya kejingnya ya kekia ke Sean ke bang ngikum kecat benriung ya kendo. Ngiklet ya kejing ma ke bang mengi mentah ngidon kum kecat benriung. Depan bahagian yang sko. Hakan ni kapol mentang dan kam perkat thamai ke parok. Dan kam perkat thamai ke parok. Dan kam sandor thamai dang. Ya kani karukom penyat ya ki snong ki thau ki jongi. Ya ki et ki hima ki jongi. Ya kani ke celahi jongi parok kowe. Meneh pangapet ke YouTube. Kumbang ini keren be. Ya gari berkejap nreu. Mereka jingkeli ke bangi hak dia keli kelong kiai kita kimat ki bakam kongsan kibawan hak kamat lalu kita kitop priority ke bakum ke diskonsil ke di bende lalu kiai kita ki mau persiu jong bajai penriu ke bangim dan ke bangim dei berbakla haba kilong kum kita kilong bar kinong korbar riti hangti apa dorbar ba jong ke diskonsil Nam kuat banai ya ke personal opinion ke jonga halor kani hari kan cio thok ya pi ya ke opinion kani ya ke jingsko jong kiru ramba ba ki start ki jahat jong ka jek beru jongi halor kita ki mau bersiu lani halor kita ki mat ki bakong san jong kami ba ka jek beru hi bakoi maso tanat banyo hakane ka ban ya ke wai ke jing thok jong u Reverend Yarinton Karkomor, bangkwa hedua rublei. Uwei na kipostor rangba, ubasay saray ya kabalang, hakini gidong gitay. Nong thamay, ubadeiru uwei unang thokot ubapaw, ubalayo aru ya State Literacy Award. Na kasorkar jala, hakakot jong u, kabalay kerteng, kathamay jong kakur, ukun kasi. Uang ba ya kajay penro kasi, lapan yang halay tali mau bersiu. Mau bersiu, uban nikong uang, bak hendaw ko siap, bak kabalay, kadai kalongkur longka. Habang yung kimau bersiu ngini persuto, baladapan bakala kawai, nakini kajat beri gojongi kalahap no hamadan. Uni uru krau jong kajat beri uang, balada kajat beri gojongi kalado no yang hendaw ko siap. Gilado no kecing terai halor hendaw ko siap. Ngikendau tala ya kalongkur longka, bak iklet no ialah kaktian katolik. Kajak beru gojongi kan sakama batkan jar ngai no. Ontang uni orang pak ubakran ya kata uma Gilbert Sulai unang thok papau jong kajak beru gojongi ru uang. Bakajak beru gojongi kadan kam ban ya dai kendau masyat. Kadan kam ban keren ya kajong kaktin bat kadan kam ban ya da ya kalungkur longka. Kini kita mau bersiu, ya kebal mengikum kecai penru gini bersoto, bang ini bersyamru ya kita kecikit klik bang ya daya ka. Bansi kaibet ya pi, belang kumuta unang korban riti hapok di sekonsil, subha mau bu Ahmad ya kini. Lese bakung kan kapor, kibobon kinang syong kin bu kawai ke jingkali, ya ka parti UDP ke jongi banang, baka UDP kelasat yalam. Ya ke STF committee na kapor sa kapor hapo district council ka UDP kaladai ka party ka bala rimba hapo mekhlia ka ai ka ba pilale halor kini kilai tadi ki mo persiu jong ka jai penriu pilale ayu namta ka khendau ka siap pilale ayu namta ka tin ka thlik bat pilale ayu namta ka longkur longka kum ka party ngem ju asnotanat ban put rongsing lade ban kop ban khlo hanai habang isa keli ngihap ban jubab ya kata kenang bagi pai pa nang sang sinom kinom sya elam bakla ha ka bedai bat ka khendau ka siap na kaliang jo ka party ha ka por bai ba Tito Starwell Khan
ilong ke museum jong ka KHDC kalawan rakyat tak kaan kendau ya ka balakot kum ka KHD Land Administration Bill Arhajar Huwai berulat ulah menjur ya kenekaan kendau jong ka diskonsil menta kalau longdo long senam bada kenekaan layada yang jik long terai ko jungi halor ka kendau ko siap ngayeng hakmat jong pi banterwa nakamenta kajing kersan bapenai nga kajing kersan ko pura banganele ya kani ke MDC election kapadai ka kata ka election ka bakong santam na mataw jungi khon khasi khara namar kade election kade ka institution ka ba kade ka state ka bayada namanta kade ka ribat ka judge benreu parkumta ko samla materwa api bapen sobha banai yang ka kajing kersan ka ba pura nga hakani ka election ka mamta hoj Hakajing ya lenti jonga kamu samla sepon kijing ya bangai kendo henrai dakajing ya lenti jong play nai kenrat ngayo pade kajing kersan kajing iet kajing shania nagi pajba jong kanong thmai konsensi habangi sedang ya kani kajing ya lenti kajungi habangi ya yeng ya sam ngi pelong ki meeting ki prepare ki bon ki bai men sia mengi balkum ka party hi haba ngiyo habang ayo ay kalat banyan nakani ka party UDP ngasko burom ya ka party ka belasay nga ban pelong yang aku candidate kumutaw kurtong uban yale nakani kanong thumay konsensi na ka party UDP pa Robert ila amat phang thendiat ila batay sibun ba kiai kikam kiba nakali ka party UDP kala tre kala peni ya kikam hakabay day barka interest jongi upat ba jongkari kasi pagi ke jongi kawai nak act kaba ngangas ngai bat ngapuli bat ngasutanat ba nakaliang ke party UDP apo kajing sensar apo this council ngilai bai kani ka land act Restitution and Administration of Land Bill 2021 ngilai ba hakani ka bill hakani ka act kaba nakaliang ka UDP kala yalam nanti apo this council ngi sibun ba kijing mentoy bangi kom ki chat benreo kom ka party kom ka kasi jogi ngilayo ya kani ka an ka patrekam ka ba yarap ingi namta kani ka land bill ka bang ka an bat khendau namar ba kani ka land bill kala yarap sibun ba khamtam i papli yagi nong song ki pamla pamyo bangkot hakaba jaka ka jongki haba ki thiet hakaba ki bag namta ba ki ban register hagi department ki paper jong sarkar nakani ka act ka bang lalawan pentrai ka menta ilayo ban register ya po gadis council hakador ka ba donador but undai show ban register po ki department jong office hapo hakador ka param hendrai menta kajing mentoi kadai yangi ipajba khasi khara bat nakaliang ka jonga ladang asya jit kumutau korba riti bang yong UMDC nganlet ban budien ban pentrai kam pura hok ikani ka an jongka land bill kabah kelak ka act menta shushu kiwai bat ki act kiwai bat ki bill ki bla pentrekam hapo ka jingilom jong ka UDP kalong ba ki labuan ki resolution ki bla pas gitu ki por ban persya ya ka CA ban persya ya ka UCC bat ngi so don bak sibuan ru ba ngi ngidon ya kanika kernet ka ban rio ka 6 schedule ka bayada kerpang ngi ka jaj ban rio na ka jingwan ke club jong kiwai bat ki jaj ban rio hakabai dai bat ki jing ya ki ba hisnam ibadab hakabai dai ka CA